ko te whakatūtaki I ngā kaumātua ki ngā hangarau o te wā. Koe rā te ia o te kaupapa kore utu e whakahaerehia nei mā ngā kaumātua o Whanganui. Nā te horapatanga mai o te mate korona, ka taratahi ka moke hoki te noho a te maha o ngā kaumātua o te marae o Kaiwhaiki. I te whakakoretanga o ngā here ki runga I a tātou, ka hoki ngā whānau ki warātou mahi o Iara, a nā wai ngā kaumātua I moke kātahi ka moke ke atu. Anei rā te pūrongo a Kāli Hemopo. So your green tick, the tick that you've got on your phone says that your scan has been completed. Ko te nuka e oa, ka mutu e matapii ki te ao. Okay, so now you can... E waia aere ana te unga kaumātua nei ki ngā āuatanga uua o te ao mati iko. Before the phones came, it was more about waka wanaungatanga. Because some of our kaumātua are quite savvy. They keep connected to the community. Kua ono marama a Pairangi Pai Matua e aere ana. Ka ua ke te kaupapa mati ko nei I ngā tiroanga I puta wai muri mai te ekinga o te rāui ma te urutā. During COVID, they were stuck within their own homes, they were within their own bubbles. Found it difficult to communicate with family visually using technology. So it's the A, isn't it? Yeah, the A. Tūturu ko te manu e kai ana I te mātauranga nōna te ao. Little things like tagging, scanning, getting online with my bank account. It's little things that might come up that I forget how to do. Until we started our program, then I was able to sit and listen to somebody showing me how to do it. He kaupapa e waiu ana. The barriers that we've knocked down is definitely they're no longer afraid of their phone. Like there's a lot more confidence and a lot more socialising, there's a lot more communication and happiness. Ka re utu mo te waka aere I tēnei kaupapa tuatu I te aro a. A ko te tūmanako ia a tōna wā, ka wātoro atu nā ringa o tēnei kaupapa ki ngā marae katoa o te awa tupua. Kāli Himopo, Te Karere.